Tata Paulino, kumak sindika tumandanta chawir uka apnakan computadora mqipt atat sarata? Kisa, akalisuk apnakan computadora pas qibtata uyak hamarkar sarani. Uka apnakan computadoran ha, walha dokumentunak, fotonak, hupankir dokumentunak kapau imata. Tata Paulino, amu yasin, kunarek uka makina markama chaskas. Ya, kunarek apnakan computadorita harust kamachaspasti. Chakayas mukasti. Chaqayas mukaja, apnakan computadora mankej uka dokumentunakaj hanuali haqinakan amparanaka paru purispa. Uka hanuali haqinaka human yanqachañataki uka dokumentunaka apnaka phaspa. Uka información niay ma anqar iman diskur han uka ma pendrive sat imañar imhasmaja. Ukamat información anakama han uka apnakan computadora manka kispati. Han mayu haruk uka disks pendrives apnakan computadora chik apnakamti. Kian spa chakas bukasti? Tata Paulino, Juliak Chekak Arzuski, apnakan computadora mar, celular mar imktak ukahan kitens amuyaña pakir uka información aja, korim sasiwa. Taki ukanak chakayas mukaha chihinkas pawa. Ma hanun tatakin amparaparu uka información purispa. Ukat uka hanun tatakija, kumat sasauk karim familiar nakamar nakamar organización mankirinagar kolklon tataspa. Han chihir puriña takeja, ma contraseña sat, han amuikan chimp makina mar mantañatak uñestayam. Ukat humankir información, fotonak, human amuyay kiristam dokumentunak, hanukaj yaja han kitins amuyañapak dokumentunakja, ankar imañ diskur hanukaj pendrive sat imañar imama. Ukat uka disks hanuka pendrives, ma han yakin chekar utaman imama. Ake iuqtqa Global Voices Aymarata Rising Voices hayukanakan aptapi digital sat proyecto pau iuqt aniwayapqtam Internews sat ONG Yana Papampi Sepran Luratawa.